Hromada recepti, každodňová húžva na šaltéroch i prepolní poličky so zlikami, to nepotvrdzenie, že počala dajaká nová epidémia. To len každodňová slika u jednej z privátnych apatíkov u Kuli, ktorá má podpísaný kontrakt o možlivosti vydávania líkov na recept i ktorá trvá už skoro 3 mešaci. A u jedinej državnej apatíky u Ruskim Keresture slika drastično inšaka. Od 20. decembra, znači mi praktično ne poručujeme liki, zato že je postupok tendera, evo teraz zakončeni, privezeni kraju, takže od jaký par dní pristinju liki. Mi mali liki, znači za počas peršovog tendera, znači nabavka išla porjadno, ktorý trval do 19. decembra, ali već kad trebalo znači startovati s drugu častu tendera, ktorý na čas nie porobeni. Počatkom roku, znači bulo liki, dajaký môžu byť 30%, 40%, ali teraz môžu byť máme 5% od celokupného lageru. Potrošené skoro všetko, jedino toto, co vidíte, ostalo jedino toto, co še slabo hljeda, mada pacijenti, ktorí prídu na 5 recepti da su pozvinuc, keď vidia, že nemáme, znači jednostavno idu so všetkýma receptami do Kuli, do privátnych apatíkov pozvinuc. Dobre informovaní hvaria, že slika u državných, odnosno apatíkoch Doma zdravia zo Skuli skoro identična u všetkých naseljených mestoch Kulskej opštiny, okrem samej Kuli i Červinky, gdje ľudze môžu dostať zliky na recept u privátnych apatíkoch. Preto i rozdumovanja i reakciji ľudzoch podobni i celkom rozumljivi. To je dosť ťažká situácia, pretože Kerestur má dosť veľa starých ľudzoch i ktorým problém putovať, prísť do ambulanty a ne putovať pre líky do Kuli, lebo dze vinjať líky, lebo sa modliť da komu da im vinje líky. Daku, žalosno. Žalosno. Evo ja končim tu za jednu starenku babočku, думам stvarno, evo teraz stvarno jej potrebne líky, niet líky, ja nie sam teraz co budem. Думам, že nema smisla. Хто má osiguranje zdravstvene porjadne i všetko, думам, že by trebal mať jak perše normálnu zdravstvenú zaštitu. Niet smisla, že máš osiguranje i dávaš doprinosy i všetko a prídeš vec, kad si poveda, že musíš kúpiť líky. Nač vecka postoji osiguranje. Odvid na pitanje predso prišlo do takej situácii, ako Keresturci nepamätajú od dávnych 90. rokoch, pohľadali sme od najkompetentnejších, odnosno od direktora Doma zdravia u Kuli. Međutim, i popri naših upartih povolankoh on pre zavžatosť, odnosno drugi obovjazki, njemal času za rozvarku z našu ekipu. Ostalo nam nahadovať, či do takoho stanu so zlikami prišlo pre nedopovedzenosť zakona o javných nabavkoch, či pre neusohlašenosť systémy, či pre neblahočasové pririchtovanie procedúroch, predačiju nekompetentnosť, lebo pre dajaký druhý príčiny. A ostáva fakt, že jedna dobra ideja, či osnovný cilj šporovanie i eliminovanie možlivosti za korupciju, pretvorena na tot spôsob do svojho absurda, čije pošlitky najbažej čustvujú i cerpja stari i chori ľudze. Ani teraz nie. Nie znala sam, eto, ja idem tamo na líky. Vecka sa môžem vrátiť. Tak už veci, jak 2 mešaci žiteľe Kerestura primušení, lebo platiť spolnú cenu líkov, ktorý im je obchodný, lebo putovať do Kuli, že by ich podzvihli na recept. A pať sa dosť nezgodné, bo perše musíme čekať pri našomu doktorovi, da vypíšeme recept i vec musíme ísť do Kuli. Kto má, kto nevec a reca váža do 3 dní, takže u ceku toho sa musí prísť i to dosť veľký trošky za nás. A co to tí ľudia, ktorí starší, lebo nemajú prevoz? Nie znam, či taksi muša brať, či še muša organizovať, stvari dosť nezgodní. Na šťastie u každej nevolji zjaviše i daco co pozitívne, co prebudze víru i do ľudzoch, i do ich dobrých namíroch, a kedy postane i model za možlivý systémny riešenia. Taký príklad našli sme u nedávno formovaným klubu za starých u Ruskim Keresture. Popoladnju od 2 do 6, keď klub otvorený, každý robotný deň, ľudia prinešu reci, knižočka bo knižočka muši byť obaviazno, keď dachto doma, že má dajakú doplatu guľíkom prineši i penieži,
Ja jutri deň do poladňa idem do Kuli, po poladňu líky stihujú tu, každý má okremnú kesočku, kde má líky, kde má kniežočku, kusur i všetko, co nie je obchodné. Jaký to prosek, jaký môže byť o osoboch, alebo receptoch, keď sa realizuje dňovo, alebo odkedy sa počali? Dňovo je od 20 do 25 knižočky každý deň, znači to sa dotýka 5 dní u týždňu. I tam nijaký nie problém, a patiky oni majú porozumenia. Ja še perši pitak, či nie problém, lebo co, že so steľo knižočkami, recami prichodím, hovorí, nie, hovorí, za domajce, aké by to bolo, da všetky to tí ľudí čekajú šore. Takže to u tým slučaju dosť dobrý ešte vypadlo. Povedzte mi, to znači, že ste na veci stotky recepty už realizovali? Tak? Ja dúmam, že všelijak boj sigurno nie, že jedna knižočka jedno reca, ali jedna knižočka 4-5 reca, takže 200-300 reca, vše kolo može biti 50-60 škatulky, každý deň prinoším zo zapatiky. Co u slučaju, že jezi taki može biti ozbiljnejše chori osobi, stari neruchomi, jak to može biti spremo svijeci to daje? Jezi také, že osobi neruchomi leža doma, tam već kad navolaju na telefon, lebo po takim mi pošlu poručenje, že či môžem zajsť, ja zajdem jeden deň, druhý deň već kad už kad roznošim jedenje, tej ženi odnešem líky, takže i to dobrá usluha. V ostatních dňoch počali stihovať potvrdzenia, že situácia s líkami u Kulskej opštiny ta i u Ruskim Keresture počala stabilizovať, stane od dlhá ozda budze normalizovana. Evo, dobili sme už i povolanku od naših načelnici, znači už dobili sme i spisky líkov, od koho co še poručuje, nješko už i poslati jedna časť líkov da še trebuje, takže verovatno nješko už budze i poručene, takže na rano, lebo na pojutre už trebali perši količestvo da scinju do apatiki. To tých, ktorí doprinesli takej situácii, jaká trvala skoro 3 mešaci, napevno zo z nej vycahňujú značný pouky za budúčnosť a tým, ktorí najväcej cerpeli, ostáva poticha, že i u najčešších situáciách je z ľudzoch i inštitúcií, ktorí porichtani pomohnúc. Gledate Paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Zmenšane číslo dzecoch, ali i mišani maloženstva veľých rodičov, ktorí sami zo zmišaného maloženstva privodza do dilemy. Dze upísať dzecko do ruského či srbského odzeljenja. O prednosoch, ali i o nedostatkoch školovanja u malih ruských odzeljenjoch i vekších srbských bolo slova na zajednických schádzky rodičov budúcich peršoklasníkoch, učiteľkoch i predstavníkoch nacionalného sovitu Rusnácoch. Dneška sme žadali rodičom približiť všetky to prednosti, ktorý ponúka odzeljenje po ruski, že bi mogli spatriti i to ti pozitivne strane toho, a može biti zapojedni i negativni, že bi še rodiči ljehčejše opredzeljeli, že dze upišu svoje djeci, pretože zapojedni maceri še povolovali na to, že djeci vyberu, ali zname, že male djecko od 6-7 roky ne može znati, co jeho u živoce išće čeka, i probovali sme rodičom približiť veľmi prednosti, ktorí majú naše ruské odzeljenja, bez ohľadu, že sú maločislení. Prosvitni robotníky dneško ukazali veľké strpenje, varili, že še pošveca veľo veci djecom u menších odzeljenjach, i to je jedna individualna robota, co bi na zahodze vjerojatno draho rodiči placeli, a našim to bude dostupne i bez nejakého okremného trošku, i najvyhasnujú to tu nahodu, že im djeci môžu mať individualnu robotu u takých menších odzeljenjach. A ja biljem povedla šitskim rodičom, njeljem uđožđove, ali uopšte nie berme dzecom možljivost, kad ju maju, že bi se školovali na macerinskim jaziku. Da nije važno či to ruski, či to mađarski, či to htori, ali znači nije bradzi možljivost ne se školuju na macerinskim jaziku, bo jazik vekšinskog narodu nauča. Peršu odluku o školovanju svojih dzecoh rodiči prinoša už pri upisu do predškolske ustanovi i vekšina dzeci zo zmišanih maloženstvoh upisani do ruskej vospitnej grupi. Međutim, keď treba upisati dzecko do školi, veli rodiči maju dilemu. Teraz je za 12 djeci, s tim, že ta grupa mišovita, ta 7 djeci to starša grupa, a 5 mlača. I s jakim znanjem ruskog jezika oni prihodza do ovodi? Zapojedni djeci znaju, teraz už i dobro pripadaju, s tim, že jest djeci, ktorí rozumia, ali ktorí nie bešeduju. A jak vi vašu programu zaprovadzujete tu?
Mi robimy normalno po-ruski, z tym, że kiedy dziecko daco nie rozumie, normalno, że może prevede na srpski. Чи маcie dilemu, gdzie upiszecie dziecko do pierwszej klasy? Teraz już nie mam, poczy mi to trzecie dziecko. Pierwsze dwa dziewczata, oni chodzą do serbskich klasów, a syn, za teraz je u rusinskim oddzieleniu u zabavi, ta думam, že makar on da nastavi tradiciju i da ga upišem do rusinskog odjeljenja. Počim ja zakončili isto osnovnu školu na rusinskim, a već pošao i do školi až do Sarajeva, do Bosne i nič mi nije predstavljalo tu nijaki problem. Až naprotiv, bol sam jedan od ljepših. Djevčata, ja njemal veljo uvahu, to već je na ženovo insistiranje da bi ljehčejše učela i takže oni pošli, počem ja nje každi dženj doma, putujem, robim u Beogradje, da sam še veljo njim išao i razumel sam ju, že bude češko z njima učić, bo ona isto išla do srpske klasi, ali vidim, že to ne bude taki problem za Simom. Međutim, oni dva hodza do ruske matki, recituju na rusinski, ta думам, že може to bila i hriška, međutim, eto, ne može vypraviť, ta makar zo zadnjim da co pospješiše da nauči jak švet rusinski. Ja planujem do ruske klasi, počim i ja isto išao do ruske klasi, ta думам, že ljepše nam bilo, meni bilo dzeci, veci sme učeli, a keljo nastavnici i učiteljki možu za 25, ne možu teljo za 5 sigurno dobre da nauča. Ali ide teraz do serbskog odjeljenja do zabavi, ali думам, že pojde do ruske klasi. Prešloho roku do peršej klasy na ruskim jaziku upisani 9 školjarezov s rozličnim znanjem ruskого jazika, ali to vecej nie problem. Mam 9 školjaroh, od toho štverih školjarem iz čistого ruskого malženstva, a hevto z mišanih malženstvoh. Šitski dzeci prišli z dejakim rozličitim predznanjom, međutim, teraz su šitski podjednaki, nje doscilaciji, šitski teraz podjednak i čitaju i pišu. Už dlhší period ruski odzeljenja u Đurđove maju od 5 po 9 najvecej 10 školjaroh. Mi každого року глядаме вимогу od Pokrajinskого секретаріату за образовanje za otvaranje ruskog odzeljenja, poneže máme še menše číslo od 15 školjarov, takže sme doteraz dostavali i za 5 školjarov, i za 6, i še máme také číslo, ktoré tu dakus na hranici, ali teraz stvari, kad bi sme njemali toho roku, dostatočne číslo i kad nedostanjeme vimogu i kad će to raspretarhnje, već nam sljedujuću vimogu dopušča až kad budeme mať najmenje 15 školjarov. Takže nam teraz to bar zvažno, že bi še oformelo ruske odzeljenje i že bi sme mali dostatočne číslo dzecuh. Taki problem má i direktorka predškolskej ustanovi Svetlana Boškov, ktorá hvarela, že dzeci treba, že by učeli svoj materinski jazik, že by znali svoje korenje i svoju pripadnosť, bo to jeden zo faktorov za formovanje stabilnej osoby. Po zakončenju tej schádzky otrimana i schádzka so s rodičami školjarov 8 klasoch, ali odvolanie rodičov bolo malé. Pestovanje ruskого jazika za najmladších novosađanjoh otrimuješ jak i po teraz. Každý stredi od 18 po 19 hodzinu u objektu Palčočka predškolskej ustanovi Radosne dzecinstvo u Novim Sadze. Можем povedať, že sme bardzo szczęśliwi, že znova rušeli z ohľadom, že mi dzeci zo zmišaného braku ľubim, že hodza i že sú hodzic, takže ljeto sme dočekali da znova ruše i da kus še i druža vjedno i da kus bešeduju po-ruski, takže šťastliví sme stvarno. Jak vi bešedujete s dzecmi?
Z dzecmi bešedujem doma i po ruski, i z babom, i z džidom, z ohľadom, že sme v jedno u obisce, takže bešedujeme. Mať nas potrimuje, takže celkom ušore. Bardzo nam milo, że robi predškolska ustanova i że mamy na ruskim jaziku nastavu, zato že prosto že dame pestovati svoj jazik. I djeci še ljubja pobaviti i pripovedati po ruski, takže Bešedujete i doma po ruski s djecmi? Doma pripovedame mišano, znači i srpski i po ruski. Koho vi privedli do predškolske ustanovi? Unučata, 2 dzivčatka. Elenu ma 6 roki, 6,5, a Galina ma 3, teraz napunjala. To na babušo, že bi vodzela unučki? Dobre, daraz tato, daraz djido, daraz baba, kedi jak to. Ale ljubija djeci hoditi, jedva sme dočekali da še počne. Novim sad se vyučovanje ruskog jazika na predškolskim возрасту, už tradicijno poznate, tam iš 1996 roku, keď sme z vychovateľku Leonku Gajerovu počali u jednim objektu u Riječičekovej, v kontinuitetu bilo vyučovanja ruskog jazika i prave evo te ješenji, kad koleginja Helenka Salagova prešla na druge robotne mesto, odnosno u jej robotnim čaše nje u možljivosti je prilapiti djeci, ktorí by prichodzali na vyučovanie ruského jazyka. Naštívili sme predškolskú ustanovu i direktor nam dopušťal, že by sme do tých aktivností ďalej vyučovali s tým, že oni i postavili, odnosno predložili vychovateľku Jasminu Baljintovu, ktorá práve nješka tu s decmi. Za pestovanje jazika prijaveni 20 djeci возрасту od 3 po 6 roki. Vekšina z njih ma kolo 500 i programa prispodobena tomu возрасту. So s djecmi robija studentka Ivana Šarik i vospitačka Jasna Baljint. Djeci kad pridu, tako še bavija, potim da su konkretne, da tako robime, maju vecka výbor, ljebo da se nastavlja bavic, ljebo možu risovat, ljebo už po ih výbore costu. Ali uglavnom patrime, že každá hodina da mada jaku svoju temu i na osnovu tej temi da tako zrobujeme, znači ljebo podobovu aktivnost, znači ljebo muzičnu, znači še da máme nejakú temu, to zrobujeme. Koho vi privedli tu na... Sina, 3 roki ima, teraz po druhý raz tu. Vidím, že tu še dzice, znači potrebna je taka potrimovka. A tako zmušno. Co znači za vas, že se tu organizovalo pestovanje ruskog jazika? A znači velja. Konkretno ja imam mišani brak. Supruga mi Srpkinja i vecka, dakle zveci pripovedanke tu z malimi. Uči po ruski u babe i džida, to isto. Kad prizeme doma keď oscihnjeme na srpski mišano i srpski po ruski to. Czy to obterchowanie za rodičov teraz privez djeckov? Ja domam, že nie. Všetky milo, že prichodzíme i domam, že všetky baš chceme privoditi djeci. Djeci u Novim Sadu imaju veliki výbor rižnih aktivnosti. Či djeci zainteresovani za ruski jazik? Zainteresovani su, zato že še tako spobavia, popripovedaju, tako za co nauča i zohľadom, že im tu fino, dobri učiteljki, takže ljubje. Nacionalni sovid, odnosno naš odbor za obrazovanje, teraz na ostatnjej schadzki, sme še dogovarjali, že pomogneme konkretno, njelem, že poveme hej, potrimujeme, ali že pomogneme na taki sposob, že kupime djecom to príbor, ktorý im neobhodný za robotu, a to znači bloky za risovanje, flomasteri, drevkovo pečaci i to co im treba za robotu, tiž sme prinesli kolaž paperi, ljipkača, selotejpi i to ti stvari teraz išće im hameri trebata i to išće im prinješeme, že bi mogli i praviti zdaco i to. Tiž sam im prinjesla dako za hratki. Teraz slobodne aktivnosti, djeci uglavnom pripovedaju na srpski. Već kakiljo teljo je Ivana ih vypravljame, nije da co baš forsirame, ali je tak, jak se vari usput, hej, čečuci. Ali keď će konkretno robi dejaka aktivnost, već kad djeci na iste, hej, jak da povem, i šaka atmosfera, nje teljo, hej, šljebodna, i već kad še stvarno djeci i trudza, i kad poveza po srpskim, mi ih vypravim, i oni već kad to ponove. Takže stvarno, jak da povem, na iste, evo, naprimjer, prišli sme robili ovoci i željenjavu, i na iste djeci stvarno
povezamo ni to po serbski, ali već ponovja po ruski. I već ще povedz, teraz i to znam. Znam, že keď deti od najmlaščeho возрасту čuju ruske slovo, rusku bešedu i okreme aktivnosti organizovani po ruski, a mi za to máme pretpostavky, máme i literaturu, i desinski špivanki, i zborníky, i baviska, že to treba decom omožljiviť, že by vyučovali ruski jazyk u tým возрасту. Popri Nacionalnog sovitu Rusnacoh, ktorý obezpečil potrebný privoč za robotu so decmi, Društvo za ruski jazik, literaturu i kulturu v ospitačkom podarovalo potrebnu literaturu za robotu so najmlačima. Všetky še nazdavajú, že toti deci predluža pestovať ruski jazik i u osnovnej školi. Už jeden mešac u školi u ruskim Keresture, profesorom, učiteljom i školjarom na raspolahanju tak volana Starboard, interaktivna tabla. To su časna tabla za skotru učalnja postava laboratorija 21. viku, bo ponuka veljo možljivosti pri otrimovanju nastavi z šitskih predmetoh. Jedno z jej prednoscoh to, že je povjazana z internetom. Prebohato z možljivostoh takej tabli, organizacija nastavi dost zložena, taj profesor muši dobre vyplanovac, že bi še nje stracal fokus. Naša ekipa prisustvovala na peršej hodzini z matematiki, kotru školjarom 3. klasi gimnaziji na mudrej tabli, kotra robi na dotik, po tak volanim principe touch, senzitivnej tehnologiji, otrimala profesorka Natalija Budinski. Matematičare može biti najveće interes lapaju do to, pretože še uglavnom teraz novší trendy u nastavi matematiky, že by še primenjovala tehnologija. U nastavi matematiky je zveľo edukatívni softveri, ktorí bezplatní, ktorí oľahčujú robotu u tým smyslu, že školjare već še nje pošvecujú dlhokým vyrachovjovanjem formulom jednačinom, ale to všetko ide na klik, ale to ne znači, že še dajaki drugi, hljipši, češi koncepti na to sposobne obrabujú. Tabla funkcioniše podobno jako tablet, lebo jak smart telefon, jak mudrý telefon. Takže oni to bar švitko usvojujú až kedy veľa veci od samého nastavníka, profesora, ale to u principu i tendencija súčasnej nastavi, že by školjar bol na nejaký spôsob, že by sa fokusiralo nastava na školjara, na jeho da by sa nastava usmerila na nejaký vyhľadovackým naprijame, a že by nastavnik tu bol nejaký mentor, asistent, že by z toho morja informací, morja možljivostov vybral pravi i na to spôsob obrazovali edukovali školjara. Školjare perši razprobovali s dotikom porušac virtualni interaktivni švet i priključit čegu novim trendom 21. viku. Думам, že je baš hasnovita, pretože my deti už nebaš ľubíme písať a toto tu jakýsi nový bok patrenia na celú hodinu i думам, že všetkým deťom bude interesantné. Baš mi milo, že naša škola vydvojila to tí peňaži i kúpila, takú usavremenila našu školu. Majo, ti probovala robiť znanje, jaké tvoje iskustvo? A interesantné, bar zinčake od toho, co sme doteraz videli, bo hoće u nastavi teraz še barže hasnuje i tehnologija i projektori, ali zažljem inčake bar. Bar mi se pači, že i u našoj školi teraz počalo i toto súčasnejša hodzina še otrimac i думам, že taki nastavi i veľa bi ljepše bilo keby u každej učalni taka tabla bula. S ciljom osučasnjovanja školi i že bi zanjatim i školjarom bilo prijemno preprovadzovac čas u njej, popri Starboard tabli obnoveni i mebelj u jedaljnji i zbornici, tišku peni labdi i mašina za odhartanje šnjihu. Zohľadom, že znači nastava po školoh bi trebala biti še súčasnejša, modernejša, obihodzáci, seminari. Znači, naši ljudi vidjeli, že to može i na taki sposob, znači, voditi nastavu. Takže naručena tabla, okončena obuka za tu tablu i pomali još da budu ljudi uhodzic do toho, da že budućnost obrazovanja. Tu smo među peršima i
ja bi ljubio da to može znači sebe i drugi školi kupiti, da še i nastavnikove obuča i da može znajti se súčasnú nastavnú odzinu, že by školári nestekali zo školy, že by provadzeli, aktívno boli uključeni na odzinu i dom, že bi až i toti problemi koji je u nješkačem obrazovanju na interesantnih odzinoh nastavi, dom, že bi to vraceli djeci do školskih lavkov, a nie na uličku, stekanje, eskivaži i podobne. Zo skupovanjem interaktivnej tabli, Keresturski kabinet za matematiku i informatiku še pridružil gu 700 tisjači učaljom šircom šveta, kotri uhasnuju u nastavi. S takima gestami škola i dalje bude motivovat školjarov, že bi rozvivali svoje znanja na sučasni sposob i namahat še do takoho maloho stretku, jak co to Kerestur, pricahnut školjarov do srednje školi. Gledate Paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Prešlo týždňa pri Beogradze na ladi Zlatne šerco u organizaciji Kancelariji za evropski integraciji vladi Republiki Srbiji otrimana robotnja za novinaroh o rezultatoh transnacionalnej programi Jugovostočna Evropa. I ideja tej robotnji, že bi še novinare prez diskusiju i druženje upoznali z rezultatami sami programi. Programa Jugovostočna Evropa je jedna z najrižnorodnejších i najzloženších područjoh transnacionalnog sotrudnictva u Evropi. U njej učestvuju 16 žemi, a z jej realizaciju še promovuje ljepše regionalne sotrudnictvo medzi državami učašnikami, a doprinoši stabilnosti, prosperitetu i bezpečnosti u regionu. Думам, že to je jeden zo sposobov i potrebné afirmovať práve to spôsob informovania i javnosti i hraždanoch, že by pochopili, po ktorej dráhe ideme. Keď patríme parametri neviazané len za fondy, napríklad bezpovratné sredstva od Európskej únie od 24 roku poneška vynoša 2,2 miliardy eur. To zvyčajní ľudia lebo neznajú, lebo sú nezainteresovaní za také daco. Tiež keď patríme, naša zvonka trgovinská čiranka orientovaná na 63 ostrov spram žemoch členicoch Európskej únie, 13 ostrov spram CEFTA regionu, co všetko to parametri u jakým še naprijame i politika jednej državi muši orientovac. Bardzo ważne, żeby się publikowało i ważne, żebyśmy wszyscy znali, że istnieją 8 programy, z czego 7 programy lebo projekty pregranicznego sotrudnictwa, prawie z državami, ktorí še hraničia so nami. Na to spôsob praktično Európu uvodzíme tu, a i geografski, i politično, sociologijno, kulturologijno mi pripadáme ku Európi i ne môžeme ísť dakde indzej. Minister Ružić vyjavil, že je relativno zadovoljný so eurointegracijami našej žemi i poručil hraždanom, že eurointegraciji i na techničnim, fachovim, ale i političnim smislu idu na hasen hraždanoh Srbiji. To interes našого društva i mušiše pochopiť, že Európska únia neci sama pre sebe, ali je sredstvo, že by sme reformovali naše društvo, že by sme žili život dostojnstvenog človeka, život u ušorenej sistemi. Samu programu transnacionalnog sotrudnictva Jugovostočna Evropa na robotnji novinarom predstavila Sanda Šimić, pomocnica direktora Kancelariji za evropski integraciji vladi Republiki Srbiji. Dneškajša tema programa transnacionalnog sotrudnictva žemoh Jugovostočne Evropi, ktorá še finansuje zo IPA programoh, ale generalno programi prekraničnog sotrudnictva namenjeni šitskim neprofitnim institucijom, uključujući i mediji. Mali sme programi u sektoru medijoh i mediji možu prijavljovati projekti prekraničnog sotrudnictva i sotrudnictva u ramikoh transnacionalnej programi.
Na robotni svoje vidzenje, jak, preco i komu še pišu projekti i jak oni žiju i funkcionuju u Evropi, ali i u nas, potolkoval profesor doktor Milosav Georgijević z Novosadskog univerzitetu. Mi máme mali problem, že u našej lokalnej systémy, Vojvodini, Srbiji, často máme projekty, ktorí zo mojho boku patrenja socijalnog tipu. Mi ne patrime, že by sme dostali jeden projekt i ochabeli tirvaci vidljivi rezultat, ktorý bude žiť spoklja projekt tirva, ale i posle njoho. Často dumame, že dostanjeme projekt, dostanjeme dajaki penježi, da se porobime i to konjec. Naš pristup k tomu nie dobry, bo toti projekti občekuju točnu i jasnu ideju, koja muši buć dobre obdumana, opruntovana, a kad je nečista, već ju njemoć opruntovac. Mi musimy prejsť prez dajaki treningi, lebo sami hliboko rozdumať, co u sušnosti seme z našu ideju, jasno u hlavi definovac, napisac po propozicijoh, taki jaki su, môžu byť lepší, ali chvíľkovo u Evropskej uniji važa propoziciji jaki važa. I taka ideja, kad je dos dobra, inovativna, kad ma opruntovanje, bude mušic prejsť. Všelijak budeme mušic buď sporechtani ideju zrobiť do konca, a nie napraviť dajaku šminku i to prehlašiť za robotu. Tedy budeme funkcionovať jak celý normálny švet i to cilj všetkoho. I to dobre. Mi musíme učiť, musíme še odreknúť i zabuť dajaki drobní manevrovania, že zos malo roboty Bog zná co vytvoríme. Osnovni cilj transnacionalnog sotrudnictva že bi potrimovalo rovnomírny rozvoj i teritorijalnu integraciju državoh kandidatov za členstvo u Europskej uniji, a tiž i že bi prez osobni kontakti poviazalo ľudzoch i stvorilo osnovu za daljše napredovanje i sotrudnictvo. Počíname často i tak. To naša stvarnost, to pred 2 rokami originalni znímok. I co teraz tu robiť so tým? Či to jak kvari prepas, či to da to so tým sretám. Ja bih povedal, že to celkom normálna, reálna stvar, to takže koncom septembra i dobro, že tak robene ljepše, ako da na hladko po rane u novembru nebo decembru mešacu. Tak bolo u Ruskom Keresture na ostatnjem ženskim prepadavanju, ktoré organizovalo podprijemstvo Agro Kerestur, za hlavnú účasť mali fachovci zo poljoprivredno fachovej služby Novi Sad. Popri za drugoh Agro Kerestur i Juarvis, te žini prepodavanja za poljodzivcoh organizovalo i združenje paprigarov Kapsiku Manum, takže za Keresturcoh to ta cepla žima bola plodna, co še edukaciji dotika. Interesantna stvar, veljo викладачов и у велих конкурентских фирмах тиш так мусим надпомнуть и у Арбису и ми спрям Сдружения за градкаров тиш так маме дост преподавanja. Znači ljudi zainteresovani, co to znači? Model poljoprivrede jednostavno še premenjal, da kjer sme domali že bud sparasta lehko. Nije, Nječka prišla jednostavno do nauki. Ljudi še opremeli za dobru tehniku ostatnji čas, robi še naiste dobre, ali išće pojedni drobnici ostali nedopovedeni. U peršem šore stretame še s problemom zbitosti žemi pod brazdu, jak bi še povedalo, tak volana plužna talpa. Znači, to nam zavadza u produkciju u tej miri, že i voda, która prihodzi do žemi, ne može še tak akumulovac po principu sponžiji, ali jednostavno sceka na boki, lebo še vipari, pretože nahodzi na preprečenje. Korenjova sistema ne može to prebić, troši veliki količestvo energiji i tu produkcija naiste dost problematična. To bola sušnosť prepodavanja magistra Janka Papa, ktorý nahlášal, že so jedným rozbivanjem tej talpy so spodrivačom urožaj še zvekša za 25 po 50%, so schasnovanjem všetkých druhých agromírov, jak i po teraz. Co še dotika vozduchu u žemi, tiž tak u zbitej žemi máme veľký problém i tu. Na zbitej žemi može prihodiť až do toho, že jednostavno produkcija še ne može odvijať, korenjova sistema prestáva rosnúť. Bolo by šedy i o značnosti analýzy žemi, bo veci na pamiac nemôže robiť. Bolo priklady, že do jedni zahradkárski parceli až otrovení so zvyškom hnoju okreme fosforu. U prirodi dosť dobrý i
ще все добре количество хумусу. Пред 50% имаме 3 до 5. Ali do 1 do 3, da kedy bolo 3 do 5. To še nam zmenšalo, znači da skoro na 40% žemo humus za ostatní 30 roky. Dávajem or, minerálny hnoj, zapalíme kukuričanku, bo tak ljepše i to robili sušeri, ja fino porobil. Všetko to u šore, njem sami sebe gubíme. Treba nahlášiť i že veľmi rozdumujú o zberanju rošlinských ostatkov za zohrívanie, ale še tak ešte baže vypošni žem, bo jej štučný hnoj len hubia struktúru. Lepší hnoj, ja by povedal, že to ani nie hnojenje žemi, ani nie požíva, to jednostavno melem, jakže po našim lik za žem, pretože u hljivskim hnoju nijedjem to ti poživovo elementi, ale máme i drugi materijali, ktorí bar zveľo značujú žemi. Keď niet humusu v žemi, struktúra je tak poubená, že i malé količestvo dižďu na povrchnosti formuje skorku, ktorá rošlinom, ktorí nezišli, praví veľký problém a posna žem nema ani mikroflóru, ani faunu, tá postava neplodná. Tej žemi panuje suša, my u tej chvíľky už máme nedostatok, vyrožený nedostatok vody od 150 do 200 litri po kvadratnom meteru. Podzemnej vody na jedných regiónoch, kde boli na 1,2 metra visiny, teraz sú na 6-7 meteri i plične, co znači, že musíme všetko zrobiť, že by še tá voda, ktorú máme, zatrimala. So spririhtowaniem žemi nie treba čekať, bo bude pozno. Pomíšaš sucha zo zvláštnu žemu i urožaj bude prepolovený. Međutim, toto cepla žima nije dobra nielen preto, že škodljivci i horoti preživu. Počas zimi, keď temperatúra ne spada popod 3 stupnji, odvívaše rozvoj mikroorganizmov u perším šore bakterijoh, ktorí rozkladajú to humus, o ktorým sme teľo bešedovali, že má takú veľkú značnosť. I jednostavno to humus še traci, keď vysoké temperatúry a padania, znači humus še rozklada do nitritných jedných od tých jedinjenjoh, ktorí bars še ľahko rozpušťujú vody, zjedinjujú še z vodu i zo vodu scekajú do hlibších pásmoch žemi dolu, praktično môžu seknúť do tých hlibinov, že nám za našo šaca ne môžu še vyhasnovať u smislu produkcije. Pomohli vam to ti prepodavanja da še odlučiti se na dajaki drugih hibridi, nebo co? A pomohli, a kavesovo še je mobično. Povedzte mi, to ti prepodavanja, co robili fachovci z poljoprivredne stručne služby, pomohli vam dať, či vám to už všetko poznáte? A to poznáte všetko. Standardno, jak še robí všetko i nič to nie nové. Da som nové še naučio, da som bolo poznáte od skorej. Še dobre da som veci znac. Думав sam, že veľa znam, ali počím še všetko menja še i technologija tej našej proizvodnji, da musíme še i nadalje učiť ešte. A povedzte mi, zo poljoprivrednej stanici, fachovci, co pripovedali, to vám bolo daco nové, či už všetko poznáte? A uglavnom mi poznáte toto, co našo fachovci, donekle patrím da primenjujem. Chyby tu ešte môže buď spodrívať. S ohľadom na toto, že kerestúrsky porasty mali naiste veľa kvalitetných prepodávania, môže zaključiť, že ich so zadovoljstvom vysluchali i že bolo co naučiť. Надам се, že na rok preširíme, išće širše ljudi zainteresovani tiš tak i za poljoprivrednu mehanizaciju. Mi imali na 6-7 jednoga vykladača, ali vidim, že i tu trend napredoval. Znači, traciše kategorija tih malih traktorov ideš jednostavno na jednu mehanizaciju, odnosno traktori koji prek 100-120 konji. A to znači trebaju ukrupnjavati parceli. Ne znam kaj je to u keresture, jes kaj nije, ali interesovanje je velike. Ne znam, že narod toto še pošće civo prezentovati.